opinion ni dia Mikel Arteta na oya record bi a emesa Manford do na wo madwene ensada enkoso yeka coach so minimum adwuma ni ye ata so mo ye adwuma ni ye pa dia Mikel Arteta nipa ba kwa sanka obi a enso ebo ne din yase since ya started UEFA Champions League anu 1992 and 1993 season ebe no wo pe coach a pe game bia no wono enso ne win ne ewa so de pa dia Mikel Arteta ana teso de abaso dia no ebe man ye pa and the manager with the most point per game anu in the UEFA Champions League since 1992-1993 season na yase Hans Flick and Dinkai 2.32 and so aya points open enya Jeb Hekins and so 2.26 and Mikel Arteta ababenya 2.16 and Pep Guardiola equal 2.05 and Frank Rijkaard and so equal 2.05 and the points will be a game here so nyano ukikani nyina de asiani since he started UEFA Champions League 1992-1993 season aba Mikel Arteta aba betoso aya miensa eno aya recorder opin so aya na no peno ya ketre kakra the ama the most goals and assists 2025-2026 for attacking midfielders no in all competition and also na no pay media bam which midfielders who fought the top 5 major leagues na and aya Premier League na offer German Bundesliga with the Serie A na the French League na with the La Liga na the ababa ka ho players omo midfielders wo monte ato na ewa nim ye pa no Abranto Odinka no and ye Fermin Lopez Barcelona player no 20 goals involvement and Abranto enya after Abranto the Christoph Bungatna Wadusia kan adema RB Leipzig Boboko no 16 goals involvement and Abranto enya Bruno Fernandes our Manchester United 15 goals no ababa nya Phil Yaro Foden wadu Manchester City wadu ya 14 goals and after Nico Pass Esia kan de Mako Boboko no wadu so 14 goals involvement and Abranto enya team and also I am midfielders no woman so entina to anana pay yade won sam kakra adi edana me se so na se no me ka to say Saudi Pro League nesa womu epe players ye pa na be 50 players ana tell womu epe mo no omu tell 50 players no omu pa mo no emu mienu a omu din ka omu din wasude ye pa no aya sa 2 players ya e we screen so Saudi Pro League no atasa so munya players womu so betima man league no anima banyam ye pa obaka 2034 1% wake up no womu wosinia manyina ya kama enso edimam che reporter mensaka esa omasase a womu tutu omnia maye no mu tese Vinicius Junior dia the last summer enkomo no mu di yo manwie no the same thing ana tese omo twaso ente between oni Muhammad Salah impo musa 2 players ni nya no 1% omo samo ede omo ko Saudi Pro League no sane be Saudi Pro League no emu betimi aya kono ye pa ente benya Karim Benzema na yenya Sadio Mane na yenya Vinicius Junior na oma enya Muhammad Salah na afe abanta ni tin adi Cristiano Ronaldo enso ababa kana tase ade manyina enso etimi aya kama ade mama no ye reporter etoto awotuma so na no pe no ye kache kakra ade ama wanhihia hodo nyina so na me Manchester United ekokodi nkoma kakra yes Manchester United eba no rebuilding party Michael Carrick ba ya no adwuma no pe no ye na ewosuri ye pa yes be ye niam nsia ade pe no wo ba Manchester United no asesa no ata say emania manyina we bia fi say ye de adwuma kwa de ma Carrick obetima ye adwuma no ade ma Manchester United yes one say wo onum represent abanta ye Fred Kobimeno na wase ye de wa wonu esima Kobimeno ejane samba anu eya de ewasuri pa anafe o ye short more intense training session for Manchester United training enya fina tintintim bebre be 20 hours boy Manchester for baba John baba no baba be bonom emom no we short one nemom a more intense one ana chese o Manchester United players ne eye eno na ebo Manchester United ana fa de ba kwa yesi papa no na ni ko ye pa yese obe free player bia ba ko ento fe ko be menu anu obi sa wo problem ne say e de pa na office betimi aya aboa na wo so wetimi aboa Manchester United na de na office Manchester United nso ye de mawa e betimi ma obo na abaye no afra ma Diallo na wabisa no afra Brian Mbiomo no wabisa no Bruno no afra mo no wabisa na Manchester for the same wo mu ko training camps no so mu sa de na emesa Michael Carrick na adwuma no wo betimi aye ni ye pa na yese wo ko aye the attendance so a sisi na yese wa just say amane amanyina ekwe wo ba Old Trafford
and wano enso refa ewo Old Trafford no asesa player bia beba so bantem and the menina ekoye at Manchester United players no afa so academy matches yaso mbe na papa te park no so ye bi sansa den so wo academy boys no wo pese bia hu bia any improvement obetimi dia boa the senior team no eno ya de achese eno so papa no ye ne ye pa ana afa oni full squad ni nyina edi nkomo na ene de so oka na obi anim na obi anso nya ne se no yase Michael Carrick yes adwuma ni nyina enti amadodo na fi se kama so Michael Carrick sane man sia we ebetimi aboa ma Manchester United wo mo rebuilding no mo ye no de man so timi aye kaba e de ma no aye reporter eba Ismail Assar waje trophy Manchester aba AFCON 2025 no waje de sene na so na eno da Crystal Palace e we kame apante no ene oba ne meda e da ne kom kama ana Ismail Assar e de eba na eja wo mo enso na apante no and we line na ye sane hane hanom na wa famu mienu sa na eja what players na no and omo ye de welcome Ismail Assar esan say the AFCON winner and Abanti anom aye dia Crystal Palace wo mu player wono so ekobo no ho modin ye power AFCON no wo mu di aye Eddie Assar Abanti na monyam and so nkoma kakra ne na last year reporter mensaka aye say £700,000 a week and yes agreement in buy for Abanti the Bruno Fernandes Manchester United captain na yes Saudi Pro League clubs ni bi Eddie Saskane abaye am yes Bruno kwa edi tumona adiama Bruno Fernandes anko the timing yes Abanti na busia ni din komo no emese na timing enye okay emfa man na busia fa no ana face season nso no na ense da enye good emfa man no enye the right time na ese wonya that switch no enenti ana last season Abanti ya friend Bruno Fernandes enso antimanko sikane de na ye pa na sisia no 50 players na Saudi France wo mo no so na Bruno Fernandes account bet the question is say £700,000 a week you know Bruno Fernandes be kwa kwate and na so no bet na Manchester United na fe so ne Manchester ahia boma na enom questions adodo na enso ebisa beta wo mu agidie pass ni nyina no be gira Michael Carrick adwuma na we de Manchester United no ekoma say adwuma na oye ne ye pa dia ene me say ebema branch no enso etimi atena no aye reporter aba e woduma de so na no pe no me ka kire e na ma menko Barcelona na menko kodi nkoma kakra Barca eno a ana teso mo call board meeting na board meeting asia no ana makodi atum say on the 15th of March ana ombe Barca elections no e ho no mbe to ba na omayi the new president Adama Barcelona aboboko no na sa ade o makodi atumi eno na panyi bako a ye Barca the presidential race no woni muntintima Victor Fort but one of the Barcelona wo mun pay for no odiri ye pa say one report adwuma na oye no onyade wono na yede ma na obetima ya adwuma ni nyina and was on the 15th of March ne kwa no wo mini Sevilla e wo game na opeso bisa Laporta say ada na wanyi emfiri sa ho amfa nko aye Champions League aye matches nimbi e bia no ka studies ho and say no fix sa date no e san say uhemu din pa sa on the 15th of March no na so na Barca jano ejina so papa na aniate sanka ebi ode be kodun na nka abo season na wie no bia wo baso na madembo na bia metimi ato aba ede asia papa ya woti squeeze tazo ode akwakwase match mu ho ba bia asa baso na ade and this ato aba no kwa na sa Barca and league ne Barca and the Champions League kwa yanya ato aba no ede amana wie wo se ade a emwa beto on de on kasa wo so omu enim kwa mbefa so Barcelona supporters no ebe hu de ye no metimi ato aba no ede amano Adam answer Victor Forto pay no and come back so di tuta e wo dwuma de so na no pay ye kete kaka enso Ediamao Carlos Enrique to do na fan Casemiro where a player at Manchester United na ofri Madrid ana ebaye report na tesa yasoko Manchester United for no new mukodin komo na komo ne Manchester United ekodi nyina ayase sisia no person bisa Manchester United say Manchester be sign new contract extension Ediamana na sa Manchester be sign new contract extension na so na contract extension no ehun sise esitia normally yes say Manchester AS adia na ebia do me ha say player no winyini no mfie ni waso ye panti ebia ska wagije no on betete so kakra wudi tuma na watena Manchester United yes abante we kwaya o me so de enya de so mba bibia man nti say ne contract ne so no be so kwa obetimi akọ enti abante na confirm was yen kama obi anta say season ni ba na we ya Manchester
Manchester United bobo kono disade woni omoto nkwanta o mapai 4 years ni ebra wa body ama Manchester United no oye ebe ma nyina enso aya kama na yase ne 4 years ata so bo Manchester United badge no the team na ya no aya kama Manchester United impeja enso abama Manchester enso respect Casemiro yepa enom reporter efika wo Enrique Nakate adi eba ewodumade so na no pe no make it adi ama wansisia hudo nyina so na enkomo bi ba in fact sankoba no ano ayedin ye pa na masa disai ana chese okase we a former Chelsea player and of course we London a legend in fact about project wo maye no Chelsea aye successful wintimi mbo enyi masa disai enso emfiri maja anka na nko ye Ghana ni dia betaja odenke na Charles ye edma the France team and he said they oka obaka so ye France ni ba na report na cha say eno na ba beto dwa say enkrofobia ade ba beka so o man te say Cole Palmer enya Manchester United obeko na eno na central for ekobisa legendary ano bisa say na say Cole Palmer de o darling boy ade ma Chelsea bobo kwenti ede na besi pa ma Cole Palmer ade say obeja Chelsea ho ensom atumi akọ ano to so Cole Palmer no we de wa wosi po the ball any the way near Messi econom na ebia niam bi ope kobase so ni Chelsea front kasa no man to me aso no o man said that man plan bia said the new head coach here wa be and Liam Ayerojino ebi obe header ama Branton aguso a poster boy wa ma Branton a superstar na tamana Enzo Maresca and so on I know I ball to Palmer as I say Cole Palmer e game we are the winner by so the man ko na ko ekejanom and to the tune better Rojino by we there I say ko no one header I sana man for if he's so header and feeling better quote ni ba be ka say Cole Palmer ni Cole Palmer din komo na oni Cole Palmer din komo no so ohwe kwan akọ enso betimi ehu ebeto ni yepa na wetimi abobo amana bo Chelsea ade na legend say sansem ni nyina ho de beta ekoba say Chelsea entimi aso abrante no amana ehu say so na obeye the integral part ono ana niema nyina besi no so e Chelsea on de ohu say ebetimi abam say Cole Palmer abede pinian no wa join Manchester United bo ko no ano enkoba kakwan so ma Saudi sai ade eba e odumadi so na enkoba ni nyina ni dia ama sisia na Cole Palmer say bi obefri Chelsea akọ Manchester United betimi ama na very possible no ejina sa story ya me ba be so na ma me Nhyira na Fares na ma me Liam Delap na ma me Cole Palmer e wo screen so no so esan sa Cole Palmer ni move no ebejina sa two players ya wo mo ke Cole Palmer ho e wo screen so Nhyira na Fares a player adima Atletico Madrid na Chelsea for wo gidi ye pass enim ho number 9 row no abrante we ana betimi aboni ye pa aye Nhyira na Fares esan sa oko Atletico no bona obona wo so ye pa goals no aye kama na amaba so na fokra no efi sa omunya Nhyira na Fares wo mo pe and Chelsea fi sa wo mo so enya abrante na wo mo pe na de nti ana ama Chelsea ape Nhyira na Fares Chelsea say Liam Delap eduma no mo de man wani mo no akoda ni ntumi nya wo mo ogidie pa sa suspensions awodo any pra edi abrante ni nya no ama de anka Chelsea ape afri Liam Delap ho no enye no na omunya na omo san de ho no adima João Pedro sanka João Pedro enye sa aduma no enfama Chelsea na wo mo so mo João Pedro din pa akwana esa no 10 ne bo ne de 10 number 9 no ente so omunya de number 9 ankasa ata so betima ba be aduma no ye mo season ni wie no wo ma Chelsea be 20 plus goals in a season in the Premier League na you the all competition na ba ka ho a bia ni bia be 30 goals na etime bo Chelsea bobo ko no enti Nhyira na Fares so ba Nhyira na Fares eba dia na that means on be so mo Chelsea João Pedro eba be number 10 enti se ko so be ko problem bia header any Chelsea akate any reporter Menseka ewo dwumade so na no pen me ka kire ediama no so on Chelsea transfer reporter Menseka say Douglas Lewis a player Chelsea any tinachi ye pa wo mo Chelsea abrante ne ball na obono come from Nottingham Forest one person mo kofa akoda na Edinburgh na one say oye Juve player na ayabopa ana obo e Nottingham Forest Chelsea for no efi so oye squad player buntie ne ye enya so ebia oba be start enya bia bo Chelsea for
man gidi ye pass unya in-depth squad abante we a squad player ato betimi aboato so bobo kono enti so munya Douglas Lewis betimi aboanto ma ha se edi akoda ne ho nkobo na omo se won be kona fe omo ani Juve etimi ato so edi san komo no na enye omo nko matese ato fila bobo kore chese womunya abante na omo so betimi apeye pa enum aye reporter mensa eka ewo dwumadie so na meko Santiago Bernabeu na makodi nkoma kakra for Madrid akate Mobaka against Levante Madrid the players in the park in so ana supporters in the says omuhuru boys no and omuhuru boys ya adan omo so enkofa no masa sapa so motena ho team kitinkiti bi ene okọ aye 4th division ni 2nd division club Abasate omo team Madrid no omo yoma fikamtisi ma aya rehosem ama chase omo 3 boys ye pana eno na reporter men seka aya say saade no omo ye no yesi asi players ne papa enti yaso okọ players na katea omo si ade ombayiro mo ho edi agro ni ye pa yesi ade na nka obi afi say anka bema players na boto no yesi okọ Madida ama players si ade edinjo mo up ye pa mo mu fi say saade na supporters no aye de chon because Madrid legends ne chase omo bo Madrid bobo ko ma head hu saade ne da sa pass supporters and 30 minutes na si park so no mu huru omo senti ama players ne fi say so omo anso so omo ni no ye reporter mensa ekam e wo dwumade so adope make a check kakra edi amana meko Tottenham Hotspur na makodi nkoma kakra wo mu teso mu hia left back ateso ni mpobo ni ye pa na omakonema ni team Santos bobo kono wo makofa akoda ba ko wanya 19 years wo mu de akoda na edina ba ni team edi Sosa na akoda no woni mbobo papa ebo mu di etono 13 million pounds ana mu di ato brand no atesa akoda na ba na enema nyina kama Jesse number 38 ana akoda na eba bese new contract o media man no our Tottenham Hotspur no to 2031 enum Sosa no na Sosa say yanka mo biante say nani ante say o twene Tottenham Hotspur bobo kono anya hwe kwa Charles mo ho entibaya wa bai office niam ebetimi akoye dia man wa ba say wa ba be develop here na Premier League no wetimi aboni ye pa wo so nyina no Premier League ne league bia na nani jiwu ye pa enti Tottenham Hotspur o mu new left back abrante ne din adi Sosa ana mu hunu awo screen so no na meko Barca uko Barca bobo kona say Barca player no say na sitia na Pablo Gavi ne Pedri dia o ma dia na I have 4 and 5 in terms of a proper dia kofoi we prako na we yaba we ba na we nsu ko wo mu nyina timi problem na Barca timi home pa na Pedri na me ba be ka to say 1 month ana koda no be ba enti one dia ne dia cheda nye ade bia eya yi bia obi anim na ododo na bisa say Pablo Gavi no Tambe ana Pablo Gavi enso ba yasa koda no so aka no 1 month eno oni Pedri nyina be ba pe enti 1 month ana chese edomanim na Andres Christensen wono de ne de ono so de no ACL long term obete pa ata no so atima ba Ferran Torres so day by day no omo so ha branch no ne sasa se bia obetimi ayo okay na what any Barcelona bobo kona enti Barca okwa injuries update ana na no pay medi eba na Pedri yesi matesa wom sia kan fama Barcelona e woni play mu no Baku against Copenhagen Baku Rio Oviedo Baku Elche Baku Abasate Baku ya Mallorca Joruna ana fe UEFA Champions League playoff first leg ana again Levante ana afe UEFA Champions League second leg no bia na tesa Brighton so betimi abade a na no so etimi sia kan de ma Barcelona bobo kwada no am de tefiri Barca kate eba wo dwumadie so na mamensan ko Saudi biem Saudi for mekato say 50 players enti me kwa na mai kakra de aba 3 players nsunie wo bu twese Jolie Tielemans player o mani gini huye pa wo munya akoda na o mepe awo Saudi Pro League mbako Gabriel Martinelli Arsenal player no wo bu twese wono so in for Saudi Pro League ne ebe fata no ana Amadou Onana wo mu twese Amadou Onana so wo Saudi Pro League na ebe fata ne ye pa na ne mam enso atime aye kama e de man na nso nkoma kakwa ne na Mohamed Salah ni move to Saudi Arabia no ana na no pe mekodi nkoma kakra agwo Liverpool ho bi so me so sisi abrante no de ebe ni ona ne contract ne mo hwe na
mama na extension and na send the come yasi Liverpool for so omunya pa dia ankanya de say omoye extension bia e dia ma Mohamed Salah ne contract 2027 no eno na compensate Abrante de na owie nti say Abrante no e be de penia pa dia ene sa 2027 no e bia no ati ana obekọ dia na watimi akompempe a make say enya de so marriage agreement bia sa Abrante renew anase e bia Liverpool boboko no wo mo so terms wo ne Abrante ne ka no e bia wo dia tum na fe contract renewal no etimi akoso se koba se Abrante no wo ma man contract bia na se wanya ntum ansa renewal amfama Liverpool boboko na da me se Banesia wo no be free Liverpool wa bra Liverpool boboko no enya taku anase simple amfa free ni di woni me no aye report e free cat no enso akati eba e wo dwuma de so na no pay me catire e di ama Lawinso aye Luka wo no aye player a mete se Nottingham Forest anopa ya Abrante baba na wa baba ya ni medicals bibia from SSC Napoli wo man reach agreement no Abrante ne bana wa baba bo adwuma no e dia mamu e loan to na Abrante no enso baba bo agreement no reporter mensaka ayese wo man nya reach agreement nti ya wese enetay Abrante ne dey Lawinso aye Luka enso betimi afly na wa ba England na wa baba he asese niam na no so atimi akoye na eno na Juve etese omuhu e Nasre ne bona na no da oboye no ewo Afcon kama pa enti womum ene Fanabate edim komo anka be anka koda ne na mebo loan emfa emom na option to buy no enka ho se ebia ekoba se we wie loan na se on be sign na obetimi asa Nasre na ono so atimi aye adwuma no ade amati manitin ade Juve wo chese between 5 to 6 million euros anu aye sika one person me de fa brand no bana ejobe bom adwuma na kama ade moment ya honkoma kakane na Giovanni wanum a player ade Maharas Voronya reporter menseka yese SS Napoli a reach agreement no na oya Brazil ba reporter menseka yese package no 20 million euros ani eska o mopem na se ekoba se Haras Voronya enya etia se ya de wa niam asi kwa aireso eye nedai wo metimi ahwena o ma make steps ni nyina aireso aba ya kina na Abrante de kwa ye ni medicals na say Monday wetima ye ni medicals no e de mati man di de SS Napoli enum aye reporter eba e odwuma de so na no pay make it e de ma na ajadogu Patrick Dogu ya Manchester United player na akoda no akọ social media no so akoka sakakra o mututo questions kakra Edema Abrante na ja ono enso eyin sema no na omu bisa Abrante se wo hwe ne football the way niam esi kopa difficult edema na oba Manchester United huge club tisa enye se ebi o league nim dada wo free Italy na oba wo hu ne se ade ne age wenye ana jadogu esi enka mo bia ncha se emu bia no efi so o just 21 years wonyi kra enti sa o man pressure sa eno ha adwene ana team no so aba no Manchester United entemo bia remfi se wosa na Manchester so anu aba no day by day ana obetimi improve niam kakra wono agitum ese niam bi wo ho a ese wono so improve na oba e waje atum se niam bebre wo ho a wa improve ye pa tese ebwanti hopefully odidi ye pa se Manchester United ne de ebeboa ne career ye pa eno aye Patrick Dogu Manchester United player enkoma kakra no so adi aba atese na no pay ye katire edi ama odwumade so na ye kato se urema from Saudi Pro League no Barca kwakofa akoda ba ko Ednaba eno Hamza Abdul Kawim na akoda no wanya adwene Barcelona boboko no initial loan ana Abrante no edi eba option to buy no aba ba kanti Barca 3 million per medicals no mabuki atese eja Hamza eba na waba be boana niama aye kama de ma Barcelona boboko no update mensa eka dwumade so na no pay misi akire ediama na eno ada UEFA Europa League matches eba so ma yeni nkoma kakra Bologna boboko no Celtic eni omukobo 2-2 ana fe Bren anso eni FC Midtjylland omubo 3-3 Aston Villa ekwati Fenerbahce ebomu 1-0 Feyenoord omuti Stormgrass ebomu ntenamiensa omentimante ana fe Freiburg etena fe bo atena ba ko Maccabi Tel Aviv omu ntentimante Mamo FF tenasie etena fe
ama Krivna Zevda ekowo matra ba commentimante pau atichire ntwa mienum edisra team managing adi Real Betis wo nso ntimi ante Victoria Pleasant wo mini FC Porto wo bo 1-1 asa na Olympic Lyon ekwachi Young Boys for ayo Young Boys adwuma atena ba kom ana mo de Sporting Braga eba atena ba kom Northern Forest wo ntimi ante Celta Vigo eba ntena mienu Metropole etimu ba ko Ferencvaros wo mini Panathinaikos eba 1-1 asa na Dynamo Zagreb atichire ntena 9 edima FC SB afa team managing adi OG Sinis wo so ntena miensa ama go ahead for ni nyina ati omo timu bako Rangers bobo ko batena bako amalu du great Reazigat wo mentimante AS Roma abontena mienu mastu gadantimante afa FC Basel wo mo kwase bako okune ba wie na chese Red Bull Salzburg enso atoma abomo entena pale miensa wo mo so atimu bako United bobo ko no atena fie maka genk ekobo mo ntena mienu a wo mo so entimante we ya matisa etoja ewe UEFA Europa League na no pe no yakatire edama the format na yadibo UEFA Champions League no same format and yadibo UEFA Europa League and the first 8 no wo me automatically and so ombe Roma quarter final straight and afa feed 9 akobin 24 no wo makọ akobo knockout stages na sana wo makọ aya there say ran 16 nankasa enti wo mu table na Olympic Lyon bobo ko no mo na lead 18 points na ekromo afa Aston Villa 18 points o mo tosumie no dotosumie nsa Freiburg bobo ko 17 points na ekra no FC Midtjylland atosu 9 wono 16 points the same points across Sporting Braga womo tosu enum insia AS Roma 15 points and after Ferencvaros and so 7 position omo 15 points 14 points no ekra Real Betis bobo ko na womo tosu enwotwe ho entianom dia etoja UEFA Europa League enero pe no ya kachire kakra ejama beta maminko Brazil na minkodi nkoma kakra ya se the Brazilian national team de Seleção amese adwuma na Ancelotti no womo eni ya de huye pante womo se omo reach agreement womo man contract renewal till 2030 na till 2030 no omu fisa papa obetimi adwuma ni ye pante 2030 World Cup no wono no be he na wa adwuma ne kama enso edi amama fe na du nankasa wo mo so eba besan ene anomo he nim sese bibia etimi etuto dwade a na tese ene Carlos Ancelotti ahwe ato so ya adwuma no enso edi ama the Brazilian national team na meko France na makodi nkoma kakra na France group no Senegal ho na yase France for ne se womu nianom aya Senegal for womu hwe omu din na final na omubo editia Morocco na in fact kwa mfa so bobo no different crowd enti omayi nkrofa yeso omu coach scouter womu be ye adwuma no ediama France aya oman no na omu tese somewhere be ye junde na omawie omu niam nyina enti womayi obranya ne dia de Jean atese woko aya France under 19 na wono ana ye omu coach ho reporter mensaka ese onom ana teso mayina scouting job ni nyina wabo ateso keka ne nyina de ase ane yesi video analyst mienu eka hom ateso omu nyina back no amwatime ya adwuma na Didier Deschamps wade nkrata nyina de akoda no no mu se data na o ma compile no zona mark nyina ka ho yesi baby a Senegal women are very strong. Baby as Senegal. Women are very weak. Baby as Sadio Mane. Atafa. Ucha goalkeeper Edouard Mendia. Baby are the born of Far Bet Media Heno. Yaza Sanya man as Senegal fire. No musom be ye Juma say. And by a Jumu Hodi and BBI ready. And the players in the bar. Now for Omofa defenders now. No more the Senegal strikers no. Women the Omu video said their tomo. Now Omofa Senegal strikers no so. Now Omo the France defenders no so their momo. Obia dia sani be betimi aboa ama France man no so etima ko manim ye pa eno ye reporter mensaka na Emiliano Martinez goalkeeper Aston Villa na akoda ne wo reporter mensaka say yesi intase wo munya na omo peye pa 33 years and wanya na yesi yensoma likely say Sam obeko na say yensoma beko dia Dibu Martinez betimi ye adwuma ne kama and so ediama inter entano yankoma kakwa so mensaka wo dwuma dia so vision company na wakasa vision company and you be sansa ohedewa and you mesi kwa Jamal Musiala na abusa wudim sa yasi Jamal Musiala na oye player ye tua ne kai ye pa ewo
ya kan say Bayern Munich yeso odi sika papa o keka no bonuses ni ade nyina boma sika oje no echen de Hurricane enso eje ene reporter men so eka yase ne gross per year no 30 million euros ene yakoda no a wo screen no so ene ye score Argentine one no player ye twa ne kaye e wo Bayern Munich bobo na ni amensaka ayesa eno na nke so obo game against Union Saint-Germain na eno na ebisa Vision Company said the entity brand na mbo bi no so sana no da against RB Leipzig obabobo kakra brand na o prayer afino obenti yenya botre enfaman kakra ka na omu wogidie se bibia totoma obia behu de we brand no ne ball no enso ACTM ana ebisa se Afonso Davies nso tambe na Afonso Davies enso ba ana so akoda ne guso no so ekeka ne ma de ase ni kakra ka ntino ya hwenim se ebia ono so betime ayo kinafe wetimi enso ahede we ne ma besia akobeta etena de wanyi ni se Afonso Davies enso betimi abo game di ama Bayern Munich bobo kwada no reporter etotwa wotuma de so na no pe no ye ka kire di amanti ana ye de nkrofa ma so sem nyina di esi afe na wode wa fidie ndi ato a Nhyira yo no ma wana kan radio station dia santiman ati atumini afe no adwani so na uko YouTuber na eja wonso wodi eya comment abana ya kenkan kakra e de ama wanchise agodo nyina so na eno so atimi aboaye pa